Mere cover na la, reng mawawalang religious items ning Senyor Jesus Nazareno at Santa Marta, ibat king San Guillermo Parish, ketiking balen na ning Bacolor. Iting belita ng Mayor Di Mandato, king kayang official a Facebook page. Agpang king alkalde, kasalukuyan na lang sa sadya, nga manuang gamit, bang ibalik lareti king Pisamban. At tatandaan na inyang January 6, 2025, mi babalita yung pangawala da reng amanwa na religious items. Tambing na lamang minaksyon reng otoridad at mikiupaya ang makatuki king direktiba ning alkalde. Pinuri ng Mayor Dato ring kapulisan king karelang mabilis at epektibong kimot ameging sangka ning pangarakap da reng suspect kilubnamo ning 6 oras amemye kapasnawan at kapanatagan kareng deboto at residente na ning Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo.